नेपाल च्यानल या ज्याजो ठुगु वाले सोयाचोना दिपी सकल सोकुमी बाजु मेजुपिन्त दुनुगुलन छे जोजलपा नापलसको स्याना जोना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वेगु ठुगु ज्याजोसना जिमसं मंगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गरिबेदिया त रिपोर्ट या रुपे चिकमिनगु न्याने न्यावाचोना गुख थथे थौय ठुगु ज्याजोसं ठुगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गरिबेदिया रिपोर्ट जना वेगु दो दक्षिबले नापा हाइलाइट सटिदैगु मुमु ख सोयाछ गप्या ख मोनी लकसय बुबाले मेला सोनिगल थ्याउम 12 लाख मनु त त्याउन सभामुख महराया त बलात्कार आरोप लिगलिगिया राजा अनिस थापा शिकाली जात्रा मुंगु 12 गते येले नभइले ग प्याख यागुदो ठुगु प्याख जुजु श्रीनिवास मल्लया पाले निसे यागु खदैगु तापुदो आइतबार सुथे नास दय विधिवत पूजा आज यासे ग प्याख यागु ख छगु रिपोर्ट वंगु असोज 12 गते आइतबार निसे ऐतिहासिक नगरी यलया नभइटवाले ग प्याख केनेगु ज्याजो यात आइतबार सुथे नास दय विधिवत पूजा आज यासे बनी ठुगु प्याख केनेगु ज्याजो जुगु ख आइतबार बनी अस्तमात्रिका नाप गणेश कुमार व भैरव्य मुकुट फुना ठुगु प्याख केनेगु चलन्दो ठुगु प्याख केनेगु चोले नबैली दक्को देवपिनी त पूजा आज याना येले ल्याकुइ वना प्याख लुइगु चलन्दो ग प्याख येले मोनी नख सुरु जुगु दि अथिदैगु नलस्वा पिगु दि निसे दशमीय दि तक लुइगु ख दशमीय दि खुनु धासा विशेष प्याख लुइगु ये अलि एकादशी खुनु बेलख कया विधिवत रूपमा ग प्याख कोचाइगु ख ठुगु प्याख गुब्ले निसे यागु ख दैगु विषयले स्वेबले श्रीनिवास मल्ल छनु अस्तमात्रिका मंगसे मंगु अले ठोय मंगसिया कारण जुजु श्रीनिवास मल्ल यागु ख दैगु थाफुलु राज्य सोंगुनी तहया जनप्रतिनिधि पिन्स यलया ऐतिहासिक बौद्ध विहार बाहा बही या त पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा विकास या मागुले बब्युदो यलया भूबाहा युवा पुचल यल महानगरपालिका स्वरया विशेष ग्वाली यशोधर वर्ण महाविहार बुबाले गोसागोगु मोनी मेला 2076 ज्याजो न्यागु ख राज्य सोंगुनी तहया जनप्रतिनिधि पिन्स यलया ऐतिहासिक बौद्ध विहार बाहा बही या त पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा विकास या मागुले बब्युदो यलया भूबाहा युवा समूह न यल महानगरपालिका स्वरया विशेष ग्वाली यशोधर वर्ण महाविहार बुहुबाले गोसागोगु मोनी मेला 2076 न्यागु ख समारोहसँग यल महानगरपालिका स्वरया वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साख्ये वडा दुने संस्कृति सम्पदा बौद्ध विहार त आपल दुगुने ठुकिया त ध्याने तया वडा संस्कृति सम्पदा या संरक्षण या त नापाङ्गु प्राथमिकता तयागु तागुदो स्थानीय मिसापिनिगु उद्यमशीलता विकास यागु आजु मेलाया गोसागोगु समूह नाय बाबुराजा बज्वाचार्य तागुदो न्यानु तक न्यायगु उगु मेलाया लिउ गोसा खलया रूप यशोधर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड व संरक्षक यशोधर महाविहार सुधार समिति चोंगुदो मोनी नख हनेगु नीति सोनिगल थ्याउ मथ्या आतक यादुने 12 लाख मनु त पिहावंगुदो महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा कथ ठोय असोज 5 गते निसे आतकया दुने 11,91,988 मनु त सोनिगल पिहाउंगुदो अथे 7,69,हजार मनु त सोनिग दुहाना वगुदो महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल यात्रु दुहा वेगु क्रम धासा बुलु मो जुजुङ वना चंगु दुतका जानकारी बेगुदो ढकालले कथ ठो अवधि 1,37,000 सवारी पिहाउंगु व 1,17,000 दुहा वगुदो आतक मोहनीय नीति 1,27,306 मनुटेस अग्रिम टिकट बुकिङ यागु प्रमुख टकाला जानकारी बेगुदो प्रहरी थ्वे असोज नापाङ्गु वा निसे नख चख केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हगुदो वहे योजना कथ सोनिगले सोसगु सिबे अपो थासे सवारी जाँच जुया वया चंगु व दोची सिबे अपो ट्राफिक प्रहरी खटे यागुदो थिथि क्षेत्रे मापसी विरुद्ध कडाइया लिसे जाँच जुया चंगु महाशाखा प्रवक्ता रविराज पौडेल तागुदो राजधानी दुहा वेगु नाका व व्यापारिक केन्द्र विशेष निगरानी अफवेगु प्रहरी जानकारी बेगुदो नागढुङ्गा क्षेत्र गाडिया जाम्या त ध्याने तया प्रहरी निरीक्षकीय हे नेतृत्व ट्राफिक व्यवस्थापन मिलेयागु पौडेल नागु पौडेल नख चख अप्प भाडा कायागु व यात्रुपिन्त दुख बिपिनिगु निगरानी व कारबाही नीति सादा पोसाके प्रहरी परिचालन यानागु जानकारी बेगुदो अभियान्य हुने महाशाखा ताहगु दुरिया सवारी अनिवार्य निम चालक मतगु झिन्याग व ओभरलोड यागु पिग सवारी या त कारबाही यागु फेचोले सोनिगले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन यागु 14,848 सवारी साधन या त कारबाही यानागु महाशाखा जानकारी
소금이 바주메즈비 더 뉴스 사이즈서 온라인 뉴스 바케 사바리아노 구카 자줄레 아라서 버자거고 디파이 이지딩고도 더 버자거고 디파리바 하그나 련더닝고 티티 거리비디아 리포트 녀베괴즈비라시 아라서 펄커 디파 तो बजा हागको दिपालिपा हाक्न सकल्लसको स्याना जुना ज्याजो ठुगु वाले थौया ठुगु ज्याजो संजिमस ठुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गरिबिदिया द रिपोर्टर रुपे चिकपिन गुन्यनि न्याबेचना गुख थ्वे चले निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा त यौन दुराचार्य आरोप लागुदो आइतबार बहनी एलाटोना सभामुख महरा रोशनी साइया त यौन दुराचार अतिदैको बलात्कार कुट यागु खतेको आरोप लागु ख छ रिपोर्ट निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा त यौन दुराचार्य आरोप लागुदो आइतबार बनी एलाटोना सभामुख कृष्ण बहादुर महरा रोशनी साइया त यौन दुराचार अतिथैको बलात्कार कुटयागु खतैको आरोप लागु ख भातम तनौना चोंगु इले बनी सभामुख थज्यागु कुटयागु खतैको आरोप लागु ख सोमबार शनिले घटनाया विवरण सार्वजनिक जुसेले महरा त पद राजीनामा या दबाव वगु ख मंगलबार सुथे पार्टी राजीनामा विध निर्देशन बिढुङका वेकल उपसभामुख या त राजीनामा पत्र ल लागु ख महरा या त कानुनी कारबाही प्रक्रिया न्याकी मागु दबाव वया चोंगु इले पीडितिया भातमह धासा महरा या त सफाई बिगु कथ थगु अभिव्यक्ति न्यथना दिल पीडित रोशनी शाही तय सूर्य थज्याको आरोप लगाइयानको ख न्यथना दिगु आइतबार भनी पीडित 100 ले फोन याना फोन मार्फत प्रहरी या त जाहेरियाको खसान लिखित उजुरी मधुगुली प्रहरी टेसन ठुकिया विषयले अनुसन्धान या मफगु अभिव्यक्ति न्यथमुदु पीडित संचार माध्यम पाखी सार्वजनिक यागु घटना प्रहरी प्रशासन ने मथ्यंगुली आपासिया रहस्य रूपे कागुदु पुलिसिया दबाव वो दुने हे मिलाप या त सुगु जुई फुगु तासिया आशंका व्यक्त यागुदु फे दथुई बिबार रोशनीया भातमा रोशनीया त सम्बन्ध विच्छेद यागुदु रोशनीया भात चित्रजंग साहिया कथ थव कलाया दथुई सम्बन्ध विच्छेद जुगु जानकारी दिगु ख इमिसा सम्बन्ध विच्छेद यापति लाछि तगुदु झिपगु लिगलिगे वाकासाय उपाधि पर्वतीय अनिस थापा ट्याकुगुदु 13.8 किलोमिटर या दूरी 57 मिनेट 55 सेकेन्डले पार्याना थापा उपाधि ट्याकुगु ख वाकासा ट्याकी ठुङ्का अनिस थापा या त बिहिबार हे श्रीपेश व पगरी पुइका लिगलिगे जुजु घोषित यागु ख पालुङटार नगरपालिकाया मेयर दीपक बाबु कण्डेल तागुदु श्रीपेश लिसे अनिस या त मोटरे तया नगर परिक्रमा याकेगु जुई जुजु देका थौचछि थय लिगलि कोटे तेगु जुई थापा या त 60,000 टका नगद शिरपाया लिसे ट्रफी मेडल व दशी पाउन ल लागु ख दछि तक लिगलि कोटिया दूध जुइगु कथा ब्याज न उपलब्ध याकेगु जुई कासा नेपाली सेना या खगेन्द्र बहादुर भाट लिउ लागु ख 1 घण्टा 8 सेकेन्डले भाट निर्धारित दूरी पार यागु ख वेकल 35,000 टका नगद शिरपा त्यागु ख 1 घण्टा 1 मिनेट 34 सेकेन्डले निर्धारित दूरी पारेना नेपाली सेना हे रामजी बस्नेत लिया लिउ लागु ख म नगद शिरपा 25,000 टका दाट्यागु ख सचिव खुइखुम सहभागी उगु वाकासा झिगुगु थ्या तक लापि सहभागी पिन्त शिरपाया व्यवस्था यागु ख पालुङटार नगरपालिका नेपाली सेना व लिगलिग कोट विकास अभियान या मंका गोसाले कासा जुगु ख बिहिबार सुथे 8:30 बजे चेपे व मर्स्याङदी खुसिया दोबान चेपे घाटन यागु वाकासा लिगलिग कोट दरबार थेंका कोचागु ख मिसा पाखे लिगलिग कोट तकया 5 किलोमिटर दूरिया खुल्ला वाकासा न जुगु ख स्थानीय लिगलिग बासी व छात्र छात्रा निसे बिद स्वयं चुए चोंगु उमेर समूह नीति न ब्याग्ल वाकासा जुगु ख कासाय नीति नगरपालिका 13 लाख व खेलकुद परिषद व टुरिज्म बोर्ड या पाके 5-5 लाख टका दा वाली बिगु ख लिगलिग कोट या पर्यटकीय थाया कथन विकास याना पर्यटन प्रवर्धन यागु आज या लिसे कासा याना बया चोंगु लिगलिग कोट विकास अभियान या नाय पूर्ण बहादुर राणा लागु थुगु द कासा या शिरपा रणसिंह दल गण उपलब्ध यागु गणपति उज्जवल केसी जानकारी दिगु सोकुमी बाजुमेजबी हरको जानकारी दिन्छ नेवा अनलाइन न्यूज पाके चिकबिनिमिति नेबै ख थ्वे चले फना सिकाली जात्रा न्यागुदो थ्वे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदो सोयादिस टुए चिकय नीति ना जागु थाख फना देयंगन मोनी नख नाचोंगु इले फना रासा मोनी नख रगा निको चलन मलु थौकने थन सिकाली जात्रा या माहौल दु थुगु जात्रा थन्यापि नेवातेस प्राचीन काल निसे अनाव्या चंगु मोनी या नलस्वा पिगु अतिथैगु कथस्थापना या दिखुनु ढासा कुमार मिजते त सिकाली अजि माइथायंका पूजयागु यइ तृतीय खुनु ढासा रुद्रायणी गुठिया अर्थ अप्सौ चोनेगु यइ
पेनुया डिखुनु ड्याप्याख लुइगु व बुथिया झिनपेमेसिया ड्यया ख्वापाफुया व ड्यया वसपुना विशेष प्याख केनिगु चलनको झिनपेम देव देवी ध्याबले रुद्रायणी भैरव कुमारी गणेश ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्द्रायणी बाराई चामुण्डा काली कुमार महालक्ष्मी व हनुमान या वेश धारण याना प्याख केना हुया छ सोया दिल थुगु वाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधिया रिपोर्ट सोगुमी बाजु मेजुबी छिकबिनीगु थासे ट्वाले नछुन कथाया जाजवत जुइ ठुंगुगु व जुइ तेंगु दसा जिमटा स्वापो तयारीस आरासा जाजोया इना पजातेंगुदु मेगु वाले मेमेगु थिति गतिविधिया रिपोर्ट जना छिकबिनीगु न्याने वेगु हेजु थासे जिसुशील साइना थौया थुगु जाजोस बायावनिगु जंफना छ नेपाल च्यानल निरन्तर सोया चना दिस सुभा